ingara fo nun koy no ge na jangu ne sañ-sañ tafi'a ge tafi'a ne ta xettaroog fo ge tañowa fop ge na ñowenten jangu ne fop etandamo roog soomo jig sañ-sañ a doon loi a doon wargal no ga jëf na no adat geenee gebbinde no safer na lembe Lévitique ortanga no saar xarɓaxay fo saaroleng bo no saar xarɓaxay ɗika ndeer fo ɓet fo ɗika ndeer geekem le ma nun koy nu mbagange a cangale ki jiriño nun mbexey bo njigo biibal de gem le ma nun o moƴo may le fop parce que biibal no a seereer a jigan ndiki te lemb girane meen ngarit ngas ne gem le ma nun o moƴo may le fop leyte nda comme ngarit ngas ne fog wen in fog faap en in liter yewe de njalno a jiga saafe ga andona ge no saafe katolik to ndeferota boy njigne o daawum xan ɓaatale mbo nun no vidéo ge biibal ge ngutatit ne iyo nda koy jig geeke te moƴu ñak biibal donc roog fo xooxum dongo jig sañ-sañ geenin loi no ga jof na no a ɗat Lévitique 11 bo 27 sañ-sañ nene andona neyno roog sañ-sañ nene Yesu Krista a laltaye neyno ten o retanga ten lewansil nen Yesu Krista ne macce fo xooxuma wetandandnoornaa in no saar ɓet kandeerum woxenana o retanga no a peng xarɓaxay fo ɗikandeer ɓet fo ɗikandeer macce 5:17 Yesu ka lembo ine yaqiidim ge adwina me kam xembandidin gaga refo xar gaga refo sil etan ne sil mberan ne a lembel Ancien Testament moƴo may le fop ref na kamane Yesu Krista ka garit pour ta xembandin pour ta moƴa yoon foge andona te rooga bugu o retanga sax ten lewansil den Matthieu gaga moƴa feñte laam xano ge'e xebil xas ge ngebil maat ne roog gita simna in ndiiki teexub mos teexub fela ge'el teexub fela reefel ga andona te reɗo ten sil mberaan ne geene moom i ngi'a niigo no ge andona tey gey ten sil mbaktaan ne na lebel Nouveau Testament Yesu a coota bogen loi xas no ande go roog dongo jig sañ-sañ a coot loi donc Yesu a retanga bo a coota loi kon koy a jiga sañ-sañ ne roog a jigna i mbaftota sañ-sañ nene andona no roog o taxatu to roog dongo jigin Yesu Krista fane andona i ndameygo ye no roog o taxatu e biyo xey fo sañ-sañ nene Yesu Krista a jangani a dox ni no Pierre a etna cooxo Pierre geeke nu retange no Matthieu 16:18-19 xan no soɓna ma Matthieu 16:18-19 manam Matthieu o saar xarɓaxay fo ɓet fo lengandeer a peng xarɓaxay fo ɓet fo tadik bona fo a pengala refna tokum i lembeygo roog i lembeygo Yesu i neygo Pierre fa Tedu Fane nda dayeno wene Yesu Krista a jangay sañ-sañ nene itam a doxnin a potar we fop gaga ge feñtena no Matthieu 18:18 Matthieu a peng xarɓaxay fo ɓet fo tadik no o saar wasanamo de Matthieu o saar xarɓaxay fo ɓet fo tadik no a peng xarɓaxay fo ɓet fo tadik Matthieu 18:18 i mbafto ten a potar we sañ-sañ nene a fudwiidey ten Monseigneur ge andona dengu tan yome a potar we ge refonga Barnabe gaga a feñano ten Barnabe nu mbaga ɗetaxno acte 14 gaga ref a pi'alan a potarwa o saar xarɓaxay fo o saaro naxkandeer no a peng xarɓaxay fo a peng a naxkandeer o ten Barnabe itam
ge jofnan ten geenee no acte 15-22 acte 15-22 gagare fu pialan apotarwa apeng no osar harba hay fo bet fo ngander no apeng harba hay dik fo dikander o koro hale bo gena andronique fo junias deno sañ nene khatna no yesu christa aref no pierre agarten apotarwe sañ nene itam a feñe itam no andronique fo junias gene in wele beneten no romain 16:7 romain 16:7 a feñaxna itam no silas gaga gay no acte 15-22 a pelan apotarwa 15-22 gay itam bo xan no 1er Thessaloniciens 1:1 1er Thessaloniciens 1:1 1er Thessaloniciens 2:6 gene fop alal tay sañ ne andona silas a daw ani a lamtinten apotarwe so i ngarono o koro mako xaale mbogena Apollos 1er Corinthiens 3:6 a lettre la Paul Tedu Fane a etna bin no ge roga juñnana e waxanana ge roga binnorna Paul o lettre felano le roga binnorna Paul tabinin chrétien ga Corinthe no o sar odad kander apeng odad kander bo no apeng betfole nganderale gene ko alalteye gu jangune wonni na xane rogo ci in sañ na ta wonnit nana kon koy bawin we mbafato ananga nangam geeke museñor ge sosno geeke dadale lemberen geeke refeten bible ne gu museñor ge lemne in ten bible ne ta njokanwe so am like in geta like in ba tambitnoro in geta bitnoro in gene fop am coxon no piñol la kaso ngata fentina no anday go ne chrétien gen ngorte ndiki a waja atwin mayu nda o deta ngaten lettre le andona te monseigneur ge mbinde o xido xid a jafne no den qorne den fa xox den bi ero lakas ga jelna nde foten cafa gen yesu christa lam yesu fo xoxum o te mos umof ndeysan bo dalbe win yawurwe fo dalbe sangbati sangara lemna ino ko jaxata in lam ino moy def ne in wi ñama e bo imbi adara ka njapa gina le mel njap to nono inge o no nange njaptenen in no maytero nen in njap no nange ngortenen in yesu lem denen no na gene de no la calal to raif lam na mo kina jangta o baxagn laxat taful ne xaj kamane mbexeyo bo kam gennuna mo jangolo mbexeyo kam gennuna mo jangolo lam refe gena rokano kin geta nyama tena taxata fedorok ba tafedarin nda gena xatano ten lam ten xeyni de taxata gene fogama faxa pour ibatno ten jetare bo injema mbada ten dexren sumbale